So, ituloy tayo manante, kadal. The Word of God. Tinapalpalabas, sursuro ka na tayo about spirit, soul, and body. Operation the spirit, operation the soul, and operation the body. Amen? Kat kailangan ti urnos na rejay, spirit, ti mangi-manage ti kararwa. Kat i-manage mo ti kararwa, ti 5 senses. Ti function the body. No kasi ti kasan iti spiritual life yo, at least, na urnos basitan. Andang kayat nga sawan, nga mature ka nga talagan. Kailangan lata ti revelation. Kana nga maibiyag mo. Kana nga isu ti agrain ken ka. Okay. So ituloy tayo nagijay. Pero mapana kajay Ephesians chapter 1 data. Ephesians chapter 1 verse 3. Sige, pakibasa. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessing in Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us and the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. Dahil tamanan, mapantayo dyan. Iti blessing, di pagpupuluan, ti blessing. So, ti sarunok nga tapikan tata. Ti first nga blessing, nga kailangan nga makita yu, iti biyag yu, ken ikanyo unay ti importance, ket spiritual blessings. Amen. Haan nga material blessing. So, the number 1 nga blessing nga desire nyo is spiritual blessing. Hallelujah. Basak ti King James ti ay. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So magita tayo in Christ, amin the blessing tayo. Nagnaamin ka ni Jesus. Ulitak amin nga blessing of God, para kada tayo nagnakin ni Jesus. Kitawan mo ti makapan kini Ama, nuhan nga magnakin ni Jesus. Iso nga, ti blessing nga bumaba, wano in my ditoy earth, magnakin ni Jesus the only way. The only way of God's blessing. Amen. Alang nga jay, the only way nga mapan kini Ama. Kundi kiti iso na the only way nga umayan ti blessing. Okay. So, spiritual blessing. Yan naging spiritual blessings. Sakmay na, pantay pa Colossians chapter 3. So, dito yung sursuro ni Apostol Paul. Okay. Kada tayo nga born again. Verse 1. Chapter 3. Basa. Oh, ayan na. Tibiro ka nyo. Dada nga to, ngayan ni Jesus, nga si tutugaw, iti makanawan, iti Ama. Okay. Verse 2. So magita yo, ti ipangisitan nyo, ti mind nyo, nagijay aday nga to. Nga nagi earthly pa lang, bayan nyo pa lang ti earthly.
Verse 3. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Okay. For you are dead, and your life is hid with Christ and God. Makita yo, di biyag yo, nakadulin kini Apo Diyos, baban kini Jesus. Di na born again tayo dito eh. Di na born again tayo, di biyag tayo nakadulin kini Apo Diyos. Now, nagdi birukan tayo, okay. Birukan tayo man, nagdi spiritual blessings nga may bagbagang. Anya ba nagdi spiritual blessings? Okay. Yan nagdi spiritual blessings. Nga ayan ni Jesus nga si tutugaw. Nya ti aday jay nga blessing. Ija yan ti right hand of the Father. Okay, kita nyo? Tanong kami, isang kabasa tayo lang, na bendisyonan tayo ti amin nga spiritual blessing. And then, hantayo nga mo, iti specific nga spiritual blessing tayo. Ngam tinaibaga ijay, ijay ayan ni Jesus. Kat ayan na tata, ijay heaven. Timay sa nga ayan na, right hand of the Father. Okay. So, the spiritual blessings, na kailangan makita tayo ijay right hand of the Father, anyati ada ijay. Nagtugawan ba ni Jesus? Ijay makanawan laang. Ano? Right hand of God's power. So, the spiritual blessing tayo, kat power. Okay. Sige, note yun eh. Our spiritual blessing is the right hand of the Father, nga ijay tayo nga nakipagtugaw gamin kini Jesus, power. Ti may isang spiritual blessing tayo. Okay, Ephesians 2, verse 6. Datayo na yung nakipagtugaw ijay. Kailan i-meditate yun na ito eh. Tanya nga isirserbi na piman nga in workout ni Jesus, di panagbalin mo nga powerful, ang mamausar, sayang lang. Hanga sayang kini Jesus. Tado timang receive. Ti sayang, di believer. Kahana nga mo, di blessing ng spiritual. Okay. Sige, verse 6. And the high priest upon the river, and Jesus in heaven, and Christ Jesus. Oh, kita nyo, the heavenly places, di ba the Ephesians 1, verse 3, heavenly places. Sumalang na doy. And has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So, di nagtugaw ni Jesus, nakipagtugaw ka. So, nga di blessing mo, jay, noon niya di aday jay. Right hand of the Father. Niya ti aday jay, power. Di dua nga power. The first nga power, authority. Di blessing tayo. Naikan tayo di authority. Power di jay matlang. Mo'y gamin, no atrasan tayo man Genesis, ti tao powerful. Inted ni Apo Diyos, ti power kadakwa na mangituray dito'y earth. Mangituray ti agkarkarayam, animal, kenda dumapay, pati ni Satan.
Oh yes. Amen? Under tayo kumadayay. That's the original authority of man. Amen? So, authority. Idinmay tayo kini Jesus na isubli di ay. Nakipagtugaw tayo manan dyan nga turay. So, na dyan nga turay, mabalin tayo nga usaran nga, pangusaram mi dyan nga turay, authority. Okay. Ano ti blessing na di ay? Authority. Tanyo, nusagay saan tayo? Ngam no kabasa ka, kaslaan mom. Ngam no gayam i-cross-examine da ka, amamagyam nga mo. The spiritual blessing mo. Anya di authority. Authority nga bang ituray. The authority nga rot kat right to rule. Kalintegan nga mangituray. So ano niya, inturayan ni Jesus, nakipagturay ka. Nakipagtugaw ka. So ano inturayan na even angel, demonyo can amin na gitoy nga creation, water, trees, daluyon, amin na kita under ni Jesus. So that the blessing mo, that the power mo. Okay. Tikat, kailangan agadal tayo. Tanawan ang mamum dito'y, power mo, ang ka-powerful nga Christian. Amen. Uray baga-bagada, dati power tayo. Kailangan amom. 1 Peter 3:22. Authority pa lang. Dakal na ito yung topic gamin. Spiritual blessing. Hallelujah. So, kailan mo yung ada authority yo. So, nga no siyakat. Ada authority ikalagi dyan inturayan ni Jesus. Edi usarat na yan. Ta na itid nga rod. Okay, verse 22. Basa. Okay. Pansinin nyo napan ni Jesus ijay heaven, ijay right hand of the Father. Amen? Katanya ti authority. Nga naitad kanya na dinapan ni John. Sige, basa. Tanyo, angels, ura na gida angeles ni Apo Diyos, and authorities, and powers, including Satan na gitan. Amen? Na i-under ka ni Jesus, kat si kajay nakibagtugaw. So, under mo di ay. That's your blessing. Na itad na jay by grace. Hallelujah. Han mo ngayon trabahuan. Naawat mo na jay, di naborn again ka, di pinagtugaw na ka ni Father God in the spirit realm, iday makanawan na. Kasum da ita? So nga the spirit mo, iti blessing na. So mabalin yung usaran da ay, against Satan, against sickness and diseases, and then iso nga mabalin nyo, bilinan na gijay, blessing akong kunak. Ni Apo Diyos kat I command blessing, kunan the old covenant. I command na the blessing, and the blessing will overtake you. So, apply ko na dyan, malay. Blessing, money,
dollar in gold. Umay kayo dito yung church. Oh, mabalin na yate kasta. Mabalin. Kung ang kung niya po yung kumanak ti blessing, hindi kumanan tayo mat. We are His image and likeness. Oh. Di ba kumanan ni Jesus, dagijay sila, mabanday day tabukol, dagijay disciple na. Kumanan na ti kayo, no agbunga unuhan, katag-obeda. Ano may surusuro kami na ito kasla? Ano nga muna born again anyo eh. Kinabudno na ti born again, anak ti Diyos. Kas kini amana. Tagalangit. So kitaem dyan ay anakam, nakipagtugawam, taadu blessing mo ijay. Kailangan nga ngumato tayo iti level ijay. Hangga tayo de Kristiyano ngagpakpakaasi nga kanayong karkaro pa nagkarkararag tayo. Labsan tayo diyahi. Han tayo nga kakaasi. We have God's blessing. Tanyo de kanta, di awan serbina de kanta na kinantatay, thank you Lord for blessing me. Hamugam nga mo di blessing mo, di kasano. So, di na kipagtugaw ka, na-i-underken ka, dagito na-i-underken ni Jesus. Ta itin work outan ni Jesus, datayo. Haan nga angel. Datayo tin trabahuan na ti power and authority. So karon nga dati uleg, uno aso, uno pamangkagat, use your authority. Ano kami ako na hangay nga tumaray ngay. Wano, hindi para asumlat ha. Gamin no makitam. Kita nyo tinaturot kami mo susar. Dito ni Almeida idi. Ito ti may isa nga naturot nga preacher. So nga mahamuno na nagijay. Abu Sayyaf kaskada. Kwa, adati time nga. Nga ni Lord iti nang ilit kanya na. Pero no hold upper piman, patangkanan da. Nga pumtok na gidipaltog. Nga duma nga, mangkatawa ijay awan. Kita nyo mata kinamot authority na da, Pastor Chris, da TB Joshua, kinda dumapay, isurat ayan nagdi miracle. Kita nyo nagdi pa pastor nga handa nga mo dagito eh. Church nga handa nga mo dagito eh. Agdudor kong da no ada kalaman. Hanga kasi di binangon ni Jesus Christ nga church, di binangon na powerful, the gates of hell shall not prevail against the church. Hallelujah. So nga, kita nyo na dyan, then agistan kayo dyan nga, blessing no position, authority. Hallelujah. Amen. So nga usosarap ka din. Oh, Jesus name. Kunak no blessing kat. Siya demonyo, batam lagi blessing ko. Ano mga hold? You are defeated. Naabakan ti kaso. Ulitak man ang tinakabakan ni Satan. Dinagtugaw ni Jesus sa heaven. Sunat ituray. Naabak ni Satan. Kasi ijay lintag ta ni Satan di para idardarum kada tayo kini Apo Diyos, dinatay ni Jesus nag-ayos jay dara na binayada na amin nga penalty ti lintag. So nga, He took upon Himself, kuna tayo nga rod, the penalty. He took upon Himself all sins
Kat sana inlan sa jay cross. E di nalpas jay law. Nalpas da jayan penalty ti law. Nilipas ni Jesus. Jay nga naabak ni Satan. Sa nagtugaw ti makanawan ti Ama. So itata inted na kadatayo da jay. Nga victory. So nga no dati sakit. Wano nagiti malas. Thank you Jesus. Tay nalam amin nga poverty. Ket inlan sa mi jay cross. Jay penalty ti linteg. Iti Garden of Eden ken lo iti Hudyo. Nalpas. Nalam amin nga sakit. Nalam amin nga basol. So anya palang isingir ni Satan. Naabakan ti kaso. Amon da satanas na ita. Amuda nga da authority tayo. So na ibagamanan ay batam da ita nga blessing ko. Tado ti demonyo, timonyo, mamonyo, iniganan da kita blessing you. Handa nga ibatan. So ikuman mo isuda. Hallelujah. Amen. Okay. Praise the Lord. Amo yun ay the old covenant. So nga kailangan nga parmakan da di kalaban sada samsaman ngay da di sanikwan ti kalaban. Tatan ni Jesus mat pinarmak na di kalaban. Amen. Inalanan amin nga sanikwa. Sana inted ka na ti authority tada tayo ti mang claim. Da tayo ti mang samsam. Para bahaya. That's our blessing. Amen. That's the heavenly realm. Authority. May isa na dyan nga dakal nga blessing tayo. Nga naala tayo kay ni Jesus. So in His name, mabalin tayo nga ag-command, ag-demand. Anyaman kadawatan nyo in my name, no adda akon ijay. Kuna ni Jesus, maited ka na kayo. So nga, tiusaran tayo, ding authority, the name of Jesus. Hallelujah. Nyapay, tinakipagtugawam kini Jesus. Nyapay, malaksig di authority. Nakipagtugaw ka? Ito di bagabagada nga, rest. Peace. Ang rest and peace. Ijetanam. Agrest ka kini Jesus. There is peace in Christ. Because ti agtugaw, may isa kahit nasawan, agrest. So nga ti ayan ti panagrest kini Jesus. No tugawam di position mo, agrest ka. Oh my Lord. Amen. Iso nga ijay Hebrews, makita yun na dyan, tandaan ninyo ni Apo Diyos, di create na ti heaven and earth, ket iti maikapitungal daw, nag-rest. Apay nga nag-rest, awanan ti aramidanan. An nga nabannog. Amoy mat dinilipas ni Jesus sa trabaho na to'y napanidjay nga agres or oraya na. Ti panagsubli namanan. Amen. May sahidjay. Dinilipas na amin di cross. Agres. Or oraya na da tayo nga mang-implement. So kung na agtugaw ka dito'y makanawan ko kuna ni Apo Diyos, ingana ngahan nga ag-submit amin nga kabusor. Inimim.
Oh, hallelujah. So nga tayo ti ayan na dagito yan. Kaslating kasana na ito na David kini Goliath. Tinagsango lang, David kini Goliath. Ni David ay representer na ni Jesus at that time. Ni Goliath ni Satanas. Naglaban na. Naabak ni Goliath. Ngam titungtungan ni Jai, kung sino mangabak, at dipenan da Jai, naabak. Da Jai buyot da. Day tauhan da. Din may mat ni Jesus, suda kini Satan, din nagsango, itilong. Handa nga nagkinaramot, ijelo. Tinaabak ni Satan, na ito nangyari. Underan ni Jesus. Kat na tayo day buyot na. So nga tayo timangkamat karagday di demonyo. Apa yung kamatan tayo? Mabutong na rin. Naabak di bus na. Woohoo! Kailangan tayo na maawatan na gitoy kasi nuhaan nyo makita na ganyan nga blessing yung spiritual nga panaylat ta. Tikiklim yung kat money. Ito pang physical kat na-miss you na jay power and authority the spiritual life you possible. Nga jay physical blessing you can material blessing you possible nga ma-destroy. Tati ayan di mang protect iti blessing you nga pang physical ken pang material is your blessing or spiritual blessing. So nga ijay ko nga kanyak mas interesado akon sa spiritual blessing ko than physical, than material because nakita nga numapnuak ditoy nga spiritual blessing iso timang cover iso itimang protect kaya blessing ko nga physical. Hallelujah. 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 Amen. So spiritual blessing first. Mamadlaw gamin no agkararat to panay pang physical, panay material. So ano, di ko nakarod, no word of God, ado ti masasadot. Ng praise God, haanan tatan. Tad ado tayo. Bakit kita kayo, trisado kayo ti word of God. Amen. Okay, anya ba naging spiritual blessings. Oh, hallelujah. Hallelujah. Number 2, ngay pakitak lang, nga madura ito, hantay malpas ti uray manungabulan. The name of Jesus. Amoy dinagungar ni Jesus, nga napan ni jay heaven, inikan ni Father God isuna tinagan, nga katatanukan, nga every knee shall bow in that name. Katamuyo, tinakaitudana da jay nga nagan, halang akin ni Jesus, no dikit ti uray da tayo. Naitad ka na tayo nga usaran tayo nga pagkararag, pagdawat, pagkas out, pangagas ti masakit. Ado ti usan na tinagan ni Jesus, it's a life ti believer. Okay, Philippians. Amen. Inayon nyo man da jay Hebrews 4, verse 2, verse 6 about jay rest. Ta-explain ko ito lagi. Hebrews 4, verse 2, ingana verse 6. Jay rest.
Jay panag-ina na. May panggap ti pamati. Amen? So dito ay Philippians 2, verse 11. Hallelujah. Saan ka makares na one faith mo? Karag ito'y naramid ni Jesus. Awan ti peace. But praise God. Na done ni Jesus. Kanang i-work out. Okay. Sumapan tayo di verse. Ura irugito yung verse 8. Basa. Tuloy. Oh, kitaan niyo, tinaitad kanya na nagan nga katatanukan. Woo! Kaano nga naitad da ito kini Jesus? Kaano? Naitad idi, naianak. Pero, nung basahan nyo dati verse 8, nyati ka sana, idi nag-obey, ganakin patay, even the death on a cross. Amen? Ket, idi nagungar, inawat na da dyan nganagan, or dyan nagan na, nga Jesus na ipangato, na itanok, nga katatanukan nga nagan. Ket da dyan nganagan, sige, verse 10. In heaven, and on earth, and under the earth. O, so makita yo, nagiging angels sa heaven, nag-create dito yung earth, kaya nagiging demonyo under the earth. Bawdan da yung ganagan. Kata mo yo, no apay nga adda ka na tayo di ay? Okay. Tapno maawatan niyo. Hebrews 1, verse 4. Palagistado ito di verses. Hebrews 1, verse 4. Ni Jesus, okay, gura kayo. Ni Jesus, tinawid na dyan nagan. Ngayon kung mabibiyang mo dyan, tinawid na. Kat anak mo't kabinti amay suna. Ngam ulitak manen. Amin ngayon work out ni Jesus. That's for His body. That tayo tayo ag-benefit. O sige, verse 4. Basa. He is so much better than the angels. As He had inheritance and more excellently than they. Inheritance. Na-obtain na by inheritance. Nagunod na dadjay nga nagan nga mas excellent kaysa dyan nagan ti angel. So by inheritance, tawid na dayang nga nagan. Amo yo, no apay nga nagipagtawid tayo dyan? Idi na anak tayo iti Diyos, idi nakipagungar tayo kini Kristo, nakipagtawid tayo. Joint ears with Christ. Okay. Hallelujah. Galatia 4 verse 7. Pakitak na gito man, spiritual blessings tayo. Minsan, antay yung intrisadoan kami na gito. Yung kahit kung intrisadoan nyo. Sige. Verse 7. Thou art the Lord's servant, of the Son, and He the Son, in the fear of God through Christ. Oh. No anak na ka, dininaramid na ka ti Diyos, nga tagapagmana, nga kadwa ni Jesus. Apa yung kadwa ni Jesus? Aday, basa-basan tayo, Romans 8, verse 17.
Nainyo diyan. So nga siya pwede, tinawid ko dyan agan nga Jesus. Nakipagtawid ka dyan nga nagan. Tinagan ti family of God. Jesus. So nga ulitak manan, awan iti right mo mangusar, nuhaan mo nga natawid. Kita nyo dahang nga na born again, kapito nga anak ni Iskeba, hindi usaran dahan nga click. Tati makausar ito'y nga nagan, dyan ang tawid. Sige, basang. Heirs of God, and joint heirs with Christ. Joint is with Christ. Di ba dyan nagan ni Jesus tinawid na? No, joint heirs ka. Amin nga tawid ni Jesus iti Ama, nakipagtawid ka. Di pati dyan nagan na. Nagadon, di teaching ko dyan. Ni Jesus tipon, si Kajay Sanga. Tinagan tipon, nagadjay Sanga. Ni Jesus ti ulo, si Kajay Bagi. Tinagan ti ulo, nagan ti Bagi. Si Kajay asawa na, isuna jay nobyo. Ti masukatan, tinagan na, jay nobya. Amen. Amen. So kasi nangyari ka na tayo, dinawat tayo ni Jesus. So at may isang blessing tayo, the name of Jesus. Tapno adda pagkararag mo nga nagan. Adda usaram nga pag-claim ti blessing ijay heaven. Adda usaram nga pang-cast out ti devil. Pang-cast out ti sakit. Adda usaram nga pangbilin kaday blessing nga umay. Woo! Nagita ti blessing tayo nga spiritual. No, minsan nabiagbagam ti spiritual blessing. Kasandang interesado, tati kayat da money. Handa nga mo nga di spiritual blessing, i-produce na nagijay. If you know, no, amom lang kumamang usar, iti blessing mo nga spiritual. Hallelujah. Dahil ko nga na-appreciate Jane workout ni Jesus for me. Hallelujah. So kurang di time ko, nga mangibin sa minsa pa lang kadagitoy, so ituloy tayo. Into next, sige di na dumapay. Because I believe kailangan nga ikantayo ni importansya na ito'y. Tado nga ro ti mako-cross-examine, ti pamati na, ti teaching na, doktrina na nga believer. Ngaminto nung mak-cross-examine na, handang amo. Ure na ibabaga, past tense, na bindisyonan tayon, ti amin nga blessing. Into pa lang no, kararagda, Apo Diyos, ikandak kadi. Kuna ti word of God, na itedon. Kinamaag dajay dawatom pa lang dyan na ited. Amen? So nga sa kangko nga dawatanan, tana itedan di nawat ko ni Jesus. Nakiawat ko niya. Ngayon nga rod karamidak, dawatak lang, may pakaawat ni Lord kaniyak, nagigay spiritual blessings ko. Dawatak lang kini Lord, nga maamwak, nagigay nga blessing, nga nalpasin nga naited. So nga dati i-reveal, the Holy Spirit. Okay, end ko pa dito. May isang verse. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians. So, ag interesado kayo gawin the spiritual blessings. Kailangan nag-meditate kayo. Kailangan agadal kayo the Word of God. Ang Word of God, kahit naglaladot kayo, tunod na pa agilihan sa kagmulagat.
mayat ti lihans, nga mayat nga amum, the Word of God. Siya kalabahanda. Amen. 1 Corinthians chapter 2. Amen. So nga, siya kisuti karakarara ko dito church. Lord, bisinam isuda ti saom. Kaya ti maagasan ng madida day mangagas. Kaya't da nga bumaknang. Ngam diritsun da day kinabaknang. Handa nga makita. Sika nga kinabaknang. Amen. Okay. Sige, verse 11. Sige. Twelve. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. The reason is, apay nga na-receive the Holy Spirit, that we may understand or that we might know the things that are freely given to us of God. Tapno mamuan tayo jay libre nga naiteden. So adoti naiteden. Naiteden. Han mo nga daw dawatan din naited. Receive it. Accept. Adan kanyak niya. So, iti bagam adan kanyak ti power. Adan kanyak ti authority. Nagipagtugawak ka ni Jesus. I have the name of Jesus. Adan kanyak na ito'y pakaawat mo. Noan niya ito'y nga blessing nga spiritual. Dahiti kararag. Ama, oh Lord, itad mo. Padasin nyo ka dito kararag salvation eh. At ko na balang Lord, itad mo ka di kanyak ti pa nakaisalakan. Adaman nagtimak ka diyon naawat mo, i-work out mo na lang. Kasi ti isungbat na. So nga dagita, blessing na receive yun. Power na receive yun. Tilang problema, hanyo nga mo, no kas ano kadakkel, kas ano ka-powerful na dadyang authority. So nga iso ti kararagyo. Hanyo nga mo, ka-powerful na dadyang anagan. So nga iso ti kararagyo. But, di na born again ka, you have that blessing already. So you are blessed. Amen? So palakpak kini Jesus. Tumakder tayo. Hallelujah. Ininutok man na dayay. Nga isuro, spiritual blessing, physical blessing, can material blessing, magsasarunuman na kita. Ngam pukusak, unay na ito yung spiritual blessing. Nga I encourage you. Nga ijay kayo, ngagpukus pa'y nga mununa. Arabahaya. Let's pray. Undalabahaya rabose. Indalabahaya rabosok karabahanda. Hallelujah, hallelujah. Maray dayaw ka nga ama, nga Diyos ti authority. We believe nga babaan ka ni Jesus. Kaya't pinagtugaw mo na kami. Sikat na magtugaw ka na kami. Ti makanawan mo babaan ka ni Jesus. Haan nga na kami. Iti apan nagtugaw. Sika tinang ipatugaw ka na kami. Kaduwami ni Jesus. Ijay makanawan mo. Right hand of your power. Of your authority. So we believe. Nga kadagituyan na panawan. We have this blessing, authority, and we have the name of Jesus. The name which is above every name. So amo mi, Lord, nga dan kada kami nagitoy, but we need revelation. We need enlightenment.
nga makita mi no kasano ka uneg, kalawa, kangato, daytoy nga power authority, nga naitedan kada kami, tapno mausar mi, dito rabaw tiraga, ti kastami nga agbyag, nga daan, iti power, and oray tinagan mo, pabayaan ka ni Jesus, na-receive mi na ito yung anagan. So we believe, nga babaan tira ito yung anagan, mabalin mi iti ag-claim, mabalin mi iti ag-dawat, mabalin mi iti amang cast out, ti enemy, mabalin mi nga ag-demand, mabalin mi nga mangagas, mabalin mi nga i-command, dagiday nga blessing, mabalin mi nga i-commandment ti curse, nga mawasak, ma-break, in the mighty name of Jesus. So, Father God, i-reveal mo na gitoy, kas kinunam, nga babayan ti Spiritum, ijay mi nga maawatan, dagitoyan libre, nga naited kada kami nga blessings. Oh, Father, ipakita mi dito nga church, ta kailangan mi dito nga revelation. Kailangan mi nga makita, dagiti in workout ni Jesus, dagiti in regalo ni Jesus kada kami, nga kukwami, nga libre by your grace. Salamat, kadagitoy nga believer nga mamay, nga ma-equip na, kadagitoy nga kina-Diyos mo, ma-equip kami, tapno makawusan kami, tidaytoy nga kina-Diyos mo, divine power, tapno rika sa agbiag kami dito'y earth, with power and successful, itiraytoy nga panagbiag, iti kingdom mo. Salamat, Father God, so i-commit ko dagitoy kaabsat, nga interesadoan na datoy, bisinamiso na itinaytoy, tapno rikasta ag-work, dagitoy physical and material blessing, iti panagbiag may. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Hallelujah. So praise God. No in-accept yun na dyan kararag, kaya't I believe nga work ni Apo Diyos.